Anyang laki din! Oh, si kamad gaya mare, nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mari. Ha? Apay? Nagpalaba manin ni Madam Anita? Wan, Mari. Kurtina mo't kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Ay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayab ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapo aki di balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurang da. Kasta ka di. Kat sana bali ata manulaang mo't nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbahit ko man iti lending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsan mo't gayam. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga, kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanog palaban ni Madam Gina. Kat bayadak asigo ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog ka, ansyang. Ne, si kamat gayam Sonya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak. Una yan, mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sam ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, mare? Ha? Kasano ko ma, ama ka pa ibaba iti dayaw kat natalgad mat dayja trabaho. Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas taunay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sabalin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga da ason niya ken kapakit. Tsak man amo dayja babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kit di agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ijay ili. Apay anas kan pala nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasjay mo't lang tiugali ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing dang agsao kan aguyaw. Ngam awan mat ngarod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, mare? Idi na minsan lang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Ay lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni di pan nakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya at yayan. Naglaing nga ron nga agsao, nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat ng mga opisina. Tapos na ito sir-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay, pudno day ta, Mari. Iso nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wan ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apay kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin ken ni boss itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtudo dagiti kakaduak. Siyak kanu tinangala. Anya,
Ay kat imbagam ko maaasan asi ka. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat anya ngay ngarud ita. Ay, naku nanang arud nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay ja restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inal daw ta, nukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulak langin iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan dagita kakadwam, salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang, sana bali, taado mo ti trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo mare, tunggal lumabas sa kijibalay na Sonya. Adalat tamo di balkon da agtugtugaw. Kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Wen mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay, wan nga agpaiso niya. Idi matkat inal daw arumrumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, at laman na naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga mi nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Isu ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarta iti kahada. Ay, wan anya. Ada nga agpaiso ti kasta anang ngagko idi. Katuan mas, agtatakaw tawanan ba'y na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adumat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atidtog mo ti ima na. Ay, kasjay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagan mo't iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersyana ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gaputan na gala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat. Pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Una, naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Beshi, agkita tangarod inton malam ijay town ha. Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko. Ay, kwa, ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsara kami inton malam ijay magsaysay nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod nanang, balik sa dating gawi Anya! Anya ngay nga rod, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pay lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, iti daduma trabaho. Oh, sige, adakan ka day ta anak kaw. Gamnay agan-anad kayo iti gayam baw nga ibagbagam. Kitain yaw, dagiti lalaki pagpabayadan yaw. Hoy, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyan to lang ti may bagada.
Gumatangak man, Tata Kulas. Anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask. Nay, nagadumot at the face mask agad gatagam. Ano nga iti nagadwa face mask? Anya lakit din aya. Mabalin mat nga ilakwan naklaangan, Tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsud yun. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsud yun. Wala, saan man latan? Kukam lang day tala ko nga face mask. Inak gumatang ija sa bali at tersena. Ha? Salpak ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kumano sa dino ti papanak, ha? Ne, nagungot kan. Damtamagag lang niya. Agungot ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay Kulas ang nagaduti sa ludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga aduti sa ludsud ko? Kat may salaang man. Nung sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspos ko. Saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya kumaita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Ha, napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di na kamlaangan. Nasabat ko di kalman ni Sonia nana. Naka-make up mat. Sa dino ti pagtarap-tarbahuan na. Ha? Salsalod sudag. Ngam nakaungot kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrab-trabahuan na. Manakibiyang kamay. Oo na yan. Dakas gaya mitantag salsal. Ay, ang salod. Nyam daw ang iwatan. Anya? Nyap. Tibabanggan eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud sudag laing no sa dinong ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imit ko ide amureng, anapan ko inala, ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Nabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana, nakaunget kanya kaya di sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay, dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonia ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibaga lakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da guryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay una yan. Isumat lagayam, akasta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana ay, kapadpada na. Una yan dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na ama pa nagtrabaho ni Sonia iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat,
Easy money ko naman. Easy money ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kon gayam kumare. Anya ta mumon. Amo kon no sa dino ti pagtrab-trabahuan day jason niya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismoso alakay ko Namin ano kano, anakit kita ti kumpare na naka-display di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Nak. Kundi uyaw nga mayo. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ruti trabaho sirig-sirikan da. Ay, inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagayam makanayon at sumipnget ti panagruar na. Tagayam, ija magsaysay ti pagdisdisplan na. Hay, salbag babae. Nagmaya laki din adorabon tingiwat da nga gina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Kasunya. Ni, saan po pala nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Kaduka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha! Ang hindi di ka pailaan. Di kakit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdisplam. Tapno sanda ka mailasin nagdita tao ya. Ako na'y panawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas taunay apong tutyo nga agina. No adag saludsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asinula dita alalaki. Tapno agkakwarta ka lang. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Apay ti ko na mabutengak. No! Si kaki ti pagbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Karaliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Makapabwisit at talaga ti kastoy. Saan ko maawagan ti gayam ko? San ka kumamot nga umanong nakasta bakal? Ang mga no isimsimpa na pailaang nagiti natumba apos ti kuryente. Isimsim pa pala nga ibagbagamot. Idi pa'y kalman nga wan kuryente. Kat mawatam kumamot, Delikado mo ti trabaho digiti lineman kat. Sana basta-basta. Delikado manan nga ibagbagamot. Kat mabaybayadan damat. Nagdakkel ti baybayadan tayo iti kuryente ngam kastoy latan. Kas iti na ko na, mawatam kuma. Anya nga tano i-post ko iti Facebook dagita nagbubontog ti trabaho da alignment. Asos, Berta, agar aramid ka man, iti magusto na ko na. Anya laki, iti na natin bakit ko. Ay, talagang awan pailaang kuryente ita. Aglabaak manlangan. Handwash. Ay, salbagkit di ti kastoy. O kumare, nagsapa ka mo nga aglablaba. Kasla, saan kang apektado iti brownout Anya saan nga ibagbagamot po rin? Apektado. Mabisbisit ak nga rudin. Ura siyak nga rod kumare, apektado ak mo ta. Ngumkun kunada mo't nga isimsimpa ka nun dagiti linemen. Isimsim pa nga?
Nagbubuntog na nga gargaraw nga. Nakitam ka de, dagiti post ko iti Facebook. Nako, kumare, wan nakita. Nalabos ka mo. Pagsasawam mo tan dagiti linemen. Kasanumat nga min. Makabwisit da. Manumat tan nga aldaw, dahi brown out. Si kakit di mat. Ay, wan gayam. Nakitak iti post mo, akasla problemado ka unay, asaan mo ang makontak ti gayam mo nga ibagbagam. Asino ay aday jay? Kwa. Ay, basta. Lipata mo, no anya ti in-post ko, mare. Kumare. Kasla hagad ka ita, Stress kan samatan ka po iti brown out. Ay, naku nampay. Ma-stress ka talagan. Jack lakit di ka ba ilan ti kastoy? Naku, kumare. Awatim ka dilatan. Amo matadanari ka ti trabaho dagiti lineman. Sana just ti trabaho da, you know? Kasanumat nga min. Nagbayagan da ito'y a brown out. Saan ko na maawagan ni... Ni? Asino? Ituloy mo anya lakit din. Saan mo maawagan ti lineman mo? Kasta ka di? Si kakit di mat. Awan lineman ko. Ti kayat ko asawan, jak maawagan ti gayem ko nga da iti sabali a lugar. Aha! Ti ko namkit di. Kasta una apong dod mo, kaputa saan mo ang maawagan ti number Tom. Kasgela day ta. Oy, kumare. Ang mga nadamakangagkin ka narigatan. Oh, danag mo na ya. Awan ti agdang-dangag. Iso nga minimon. Dahito brown out ti magagapo no abay asaan kayo nga nagkita iti pangisuksukatam. Kinilakay mo. Ay basta, saan apod no dayta, kumare? Oy, nagbuntog ka, alignment. Ha? Manang Berta. Si Kamad Gayam. Ada ka di pa'y saan yun, ay simpa? Manumatan nga aldaw ngawan kuryente. Ammom ka di dayta, ha? Pasensya ka kumaan, Manang Berta. Ado pa'y ngamin di simsimpami. Kanamo tayo mat anapig sa tilimaba sa bagyo. Kat, anya kumaita? Trabaho yu dayta. Iso anas ka napaspasan nyo kumamat. Aywan gayam, nakitam ka di ti post ko iti Facebook? Ha? Aywan manang. Nakita nga rod. Kat, anya ti makunam. Pudnumat dagiti impost ko, saan ka di? Nagbubuntog kayo kunakmanan. Manang Berta. Pasensya kay kuman. Sapay ko mata maawatan nyo, mate. Tapno iba kakada kayo. Sana makatultulong dagiti agkakadakas nga impopusyo iti Facebook. Anya sana makatulong? Kat pudnumat Darasan niyo nga isimpa dagiti nasken nga isimpayo. Tamasapol konti kuryente. Pasensya talaga manang. Ar-aramidin mi mati amin nakabailan mi kahit. Takdaram day ta nga ibagbagam. Tano saan? Ipatulpo kayo. Salbag kayo kitde. Kumare. Kasla problemado ka man, Anya kay manan tinaban mo imbagaan ka dagiti lineman. Ay katnapan ko manan pinagsasawan ida Nakabumbuntog da nga gargaraw. Saan ka kumamad kasta, kumare? Kasi madagiti lineman nga drab-drabaho. Tapno agsublilain ti kuryente tayo. Kasanumat nga min. Manon nga aldaw. Sakit nagbubuntog da. Umabutan ang makalawas at jak maawagan ni... Ni kabit mo, kasta ka di. Ay, amina mo an, kumare. Ay, si kakit di mat kumare. Nakapigpig sa day tangiwat mo. Saan ka kumamot basta mamat? Pati ka dagiti chismis amang mangag mo. Chismis? Ha? Kano amin na tao dito lugar tayo, Kat amo da nga adda kabit mo. Kamaysa, nakitak man na nagiti post mo iti Facebook. Grabe ka man. Pagsasawa man talaga nagiti lineman. Sa nabali tapod no matibagbagak. Ay, Nalabas kan.
Di ka lamasyan ka nagiti lineman na pagsasawam. Anya? May sapay. Dahil tatibaragan ka. Awan lang nga rin may tultulong mo. Ngam nagatumay lang nga sat-sat mo. Salbag ka. Sabi nga sa kulay na pingping mo, Berta. Tinungpanak ti awanan bay na bakla. Anya, apa tinungpa na ka? Anya tinaramid mo? Idong tanak gapo ka dagiti post ko iti Facebook. Nakuna na nga awan ka no ti may tultulong ko sumanauak. Imbagak mo't ngamin gan ka bakit? Sana kumkumpurmiting ka ipopos iti Facebook. Gumawang mo tidingdang kam. Kasanumat ngamin. Nabaybayagan dahi ito brown out. On and off ti cellphone ko. Numalpasak nga agpost ko't idepagmanan. Ay, anya lakit din. Amo, Berta, husto tinaramid adya baklang ka. Mas makatulong ka no agulimag kan urayim latan nga agad dati kurinte. Awanin ta dope angem. Ngem ka angem. Amirisem kidalay mbagtimbagak kan timakagabaw no apay atinong panaka. Makabannog ka talaga ti agtrabaho. Ado pa'y tinaskin nga isimpa. Ayun nga ron. Kabayatan nga da, tayo dito yung marigrigatan ka mabamban no gamang isimsim pa. Adamat dagiti tawa sana makauawat. Kaya't dakat may subli da, gusti kuryente. No maminsan, makabwisit dan. Nakadkadlawan na bambanog kayo Uwan nga rod po rin. Makabannog ka talaga. Adoy ti imat ko merienda para kada kayo. Ay na, agyaman kami unay pureng. Awan anyaman na. Amok na bambanog kayo. Iso anang isaganak iti merienda para kada kayo. Ay kasta ako ma. Imbis nga da ka dita amas asar nga awan kuryente, agaramit ka lang nga iti merienda dagiti lineman. Nakatulong ka ba ay? Wan mo't Maala, agmerienda kayo nga rodan. Ay na, naimbag ka pa'y pureng. Naramid mo tinangipan iti merienda dagiti lineman. Ay wan na. Itay pa'y ngamin at tanawak ida jitawa mi. Amok na banog da. Iso anang ipanak iti pancake kun kape. Ay uwan iso ka pa'y atulong mo mo't kadakwada. Iso mo lang awan kuryente. Kat awan maararamid. Nagluto aklatan iti meriendada. Ay kasayaatan day ta. Imbis nga da ka dita nga agung-ungat gapo iti kaawan ti kuryente. Tumulong ka pa'y kidi Saan akas kini Berta? Akas la ipatay nan ti kaawan ti kuryente? Dahil mait, parikot na unay ti kuryente. Saan nala maawagan ti kabit na, iso akas jay. Kasta unay arurod na kadagiti linemen, anya laki din. Berta, pudno ka day at tinungpa na ka ni bakla. Ay, wala na. Nagsakit mo't at itong pana. Awan mo't tidakas nga raramidag. Anya nga awan mo't nga ibagbagam. Apay, dagiti post mo iti Facebook may papan iti kaawan ti kuryente. Apag sasawampay dagiti lineman. Saan adakas day jay? Kasanumat nga minana. Manumatan nga aldaw. Jak maawagan ti... Tay? Ti kabit mo kunam kidi Ni, baka yumat kit di nana. Tangiwat yuman. Chismosa kayo matamaysa. Ay, sorry Berta, saan ka kadi ang mabaen? Amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda ti aramid mau. Anya kumaita, tinapatag kanyak kat naragsakak. Kat kasanaw ti asawam. Basta, makaamumatan Basta siya, kayat kun amay subli ti kuryente. Kayat kun nga awagan ti... Ay, nagadoka nga.
Ay, Berta, agbalbaliw kan. Ada ka diti asawa, Manong? Awan mo ni Berta. Api ka di. Singra ko maiti utang na kanyak. Naku na itay, mapan ka namang sapul iti at the generator na. Mapan siguro makicharge sa. Anya? Ay na, talaga sana makaan-anos na dya Berta iti brown out. Sana nga may namawagan ti lalaki na. Ha? Anya tibagbagam? Anya lalaki? Ay kuha. Ay awan day kay Manong Timyong. Ang ako lang. Ibagam tipod no. Anya lalaki. Mala. Alaman langan. Tapno amuam. Nabayagan nga dalalaki ni Berta. Ah, Iso akas lang na siliyan ti ubet na ita asaan na makatal na. Ta saan na nga minamaawagan. Gapo iti kawan ti kuryente. anya. Wan, puno ti bagbagag. Ure asino dito ayan tayo ti pagdamagam. Ket amuda ko nagtumad. Amin na tao dito ayan tayo ket amuda tayo ta. Nasaya at nagawid kasi ka, Berta. Nay, apay akasta tilangam Timyong. Kan apay nga agong ungot ka. At dapay laganas mo nga agdamag. Ha? Alaam amin akawas mo ta pumanawan. Ammo kunti amin maipapan iti lalaking Berta. Iso asaan kan ang makapaglibak pa'y. Lakay, anya ka din dagita nga ibagbagam. Awanan ti ado pa sa osaro. Tikunak, alaam amin akawis mo ta pumanokan. Makidan na ka ni ti lalaking no isaw. Anya? Isumot lagaya makasta unay arurod mo. Gapula ang iti panag brown out na. Gaputa saan mo ang makontak ti lalakim. Kasta ka din. Lakay, sana pudno dayta. Pangaasim ta saan ka kumamata basta mamatpati iti anyaman nga ibagbagat iti tattao. Pangasim ta pumanakan. Diyak kaya't amakita ti panagrupropam. Panaw! Aw, apay dagita kawas nga imat mau Berta. Nana. Nay, hapay, anyat mapaspasamakan ka. Pinagtalaw nak ngaminan ni Tim yung ijabalay mi, nana. Anya! Wala na, pudno ti pagbagak. No asino nga tangamin kawanan bayan na napanangidandanon ken kwa na iti anya ladita. Ha? Anya ti kayat mo asawain. Naman nga minon nila kay ko ti maipapan kada kami iti boyfriend ko ijay ili. Ay na, kas naunay apungtot na kanyak. Iso pinagtalaw na kun Ay na, daytan Apay, ada nga minayam, palimad asaan amaamuan. Kas kalanay anak idikalman. Nana, jak amoy tano sa dino ti papanak. Aha, ambom ti agaramid iti saan anasayaat, ngam saan mukit din nga amaw no anya ti aramidam ita. Ay dang nga, anya lakit din. Anya ita Berta. Gapoy ti brown out na mo nilagay mo ti aramid mo. Anya? Gapoy ti brown out. Naamuan namin di tao nga iso nga umanungit ka. Gapula ang dasaan mo ang makontak ti lalakim. Salwag ka. Ti ko namkit di. Sikat tinangidanon kanila kay ko. Iso akas taunay apungtot na kanyak. Awanan kay tibain. Yes, of course. Aminak. Juan. That's true. Siya ang tinangidanon kan kuwana. Kaya't ko amaamuan na, tapno ikanagay di pagnagmam. Gapukan ka. Pinagtalaw nak nila kay ko di na oras. Papanak nga ro dita.
Ne, ay kat mapan mo danunan at ilalakim. Ang mga no da generator na. Saan ka ngagparikot iti kuryente? Ina, makapangariyat ka, bakla. Awan pa'y nasayat, anaramidang. Oh, I don't care. Wala akong pake. Ha? Tinapatag. Kat naibaga kinilakay mo, ti aramid mo. Aday ta, gapo iti kauungot mo, iti kaawan ti kuryente, na ambuan lang aron nilakay mo ti aramid mo. Wen nga rod, Mari. Oh, anya nga ita, inaklon mo matlaangan nga da aramid mo. Parikot ko ita no sa dino ti papanak, Mari. Anya? Kasta unay nga minapungtot nila kay ko kanyak. Ay, kat aramid mo day tayo sa arumbang lang ka mong ti aramid. Agar aramid kan tumat. Ay, una yun ti kastuyay. Agawid ka kit dita kasaritam nila kay mo. Di mo kunaan amapan ka iti ang ti lalakim. Awan mo't la generator na dayjay. Sakit lang ti ulo ti ipainakan ka. Anyan laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako na ti baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan! Saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Uregisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamotan? Kaya't yung nga ro akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sigin mami. Please. Nagmayaten di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo din na ito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amin, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka no ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone man ay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminan nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la, gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa yung nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di day ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yo sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspusa nak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka din, ikot inalda makalumablampas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang. Ay, kunakon ket, kasapulam iti cash. Mabalin ti 40,000? Ay, mabalin ah. Anya ti kat mga panagbayad? Inaldaw? Wenno? Di Domingo? Lorna, apay ngagpagpagatang ka manan iti cellphone mo. Ni tata nga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda ah, nagadumot ti paggastusan may.
Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabok mo, girl. Ijay para lortigayam mo Becky. Ay, ijay. Isumod lagam ang nagpintas. Nagsilang. Kan nagpintas day ta kolor na. Violet. Bagay musika. Manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina. Ang mayat sika. San abali? Taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya. Anya? Imutang kan ka? Dimpe mo, 40,000 sika. Dinominggo ka no ti panagbayad na. No kasta. Adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper. Sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kahit way, narigat tibiyag ita. So nga anusan tayo pa ilaang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada ka matgaya man, o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagaway. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. Oh, agtugaw ka dito eh. Ay nga, matganday ta si daan. Nagpakulay ka man iti bukmon. Ni tatang tila dildilawan na. Bayam man nga minin lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita dinumingong agpaparlor. Conformity style ken kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor ken style iti buhok na. Saan na ngamin nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agalakan iti sidaan. What? Ew! Anya dahi ti sidaan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dito sidain. Natengday to'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat itikas to idiubing ka Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngamday ta pala dinangdang ti apan lut-lutuan. Mami! Mabait lang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka din na imutang ka, mami? Katuan dinakmot ngamin sardengan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Dinak arakupan ang mga numatumbata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Tanagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pa ilang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikag ko. Ano sam ta saan kamot ang nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man inakagluton. Unak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tayo. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon iti langana ti agaron-aron. Daytaka nga may, tabinaybayam nga agbali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas ken sosyal. Ang saan namot abagay, tamarigriga tayo lang mo, bakay. Siyak ka di ti paypayapayam? Kituan, pasensyakan atay na yabang ka. Mapaina ngamin asumre, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangandag iti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, wong gayam. Inayaban ka, dahil bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko ng mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di nomingo nga agbayad, kunana ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga tano i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya ti account na.
Agtudon samot ton. Agarbis laeng. Inakakasa na nagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumman da ita. Tas si kapay gayam ti manglaba iti bado na. Saan na nga rod akayat nga iwashing ko ta madadaal ka no, sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahit ang anak mo kayong kan bakit. Nay, adda ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang, Ingka mga nay, nalpas kami nanangan kaninanang mo. anya ti sindayo. Ay kat dinangdeng isubot ti adda. Nang restaurant kamin kalagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo, polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men, puro natnatang nga bulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangankan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpayson. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talikpasak lang dahil yung inawak. Nag-message nga agpayso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Dak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din Day ko masaan nak ama singer iti Facebook. I-block ko nga ro din. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga agina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apay Nagkapiak nga minitay. ay makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, hanya matikas to yabiyaga na ya. Awan lang arulin ti kapay. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatang, hindi ti kapay ka nasukar. Manulaang may. Ano santa kadilatan no anya ti adda? Apo, Yolanda, adak, Ha? Yolanda ka na. yuhu, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito dayta nagalas abakla. Apay aya. Alabay siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamutin ijay Facebook. Nagkulit kamot namin. Agbayad ka ngaminan Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala, agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema. Awan, o mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo, nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad dayta. Inan-anom dayta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya, naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam dayta. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anya ti makunayaw. Apay asaan kayong agtagtagaray? Saan yun sa amin lang agimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin ngayon ako niyan wang kaw? Taiso ti pag-aradaw. Total, da kayo umit ti nakakaammo ngay mutang. Da kayo nga raw, tirumbang ngagbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nga agpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo iti bukod mo abiro. Agpasosyal ka, nodantun bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam,
ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.